Shalom. Ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi mushikirizwa na Evangeliste Ndayishimiye Patrick. Bavandimwe, turabashimiye cyane ngene muhora mukurikirana bino biganiro. Mukanabisangiza nabandi mubishishikare. Umwami Yesu abahezagire. Kandi ndashima Imana ko ntahe numva banyandikira ngene ijambo ry'Imana rikora ibitangaza mu miryango myinshi no mu mitima y'abera. Imana yacu ibihererwe icubahiro niyo yonyine ikwiriye gushimwa. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana byanditse mu cete Paulo yandikiye abakorinto. Cete cya kabiri Paulo yandikiye abakorinto igice cya 10 umurongo wa 3. Abakorinto ba kabiri igice cya 10 umurongo wa 3. Naho turi n'umubiri titugwana mu buryo bw'umubiri. Naho turi n'umubiri titugwana mu buryo bw'umubiri. Kuko ibigwanisho by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri. Ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura akarimbi. Amen. Ijambo ndagufitiye uyu munsi ni iri. Uyu ni umunsi wacu wo gushingura akarimbi umwanzi yagushingiye. Hari igihe tuvukira ahantu akarimbi kashinzwe. Hari igihe tubaho mu buzima akarimbi kashinzwe. Bikanga ko wavanza. Ari mu mpwemu bikanga. Ari mu mubiri bikanga, ari mu rudandazwa bikanga, ahantu hose kumva biranze, uri bloka ahantu hose. Umva ndakuzanira inkuru nziza ivuga ngo akarimbi kose umwanzi yagushingiye turagashingura tugakureho mu izina rya Yesu Kristo. Paulo yavuze ngo naho turi n'umubiri titugwana mu buryo bw'umubiri. Naho turi n'umubiri titugwana mu buryo bw'umubiri. Oya, kuko ibigwanishwa by'intambara yacu ntabwo ari inkozi isanzwe, ntabwo ari amabomba asanzwe. Oya, imbere y'Imana ibigwanisho dufite, haleluya, imbere y'Imana bifite ubushobozi bwo gushingura akarimbi umwanzi yadushingiye. Hari igihe adushingira, akagushingira wewe, agashingira abana, cyangwa tukavuka mu miryango uturimbi twarashinzwe. Reka ndabaheze ntahe. Hariho umumama umwe duheretse guhura, akarimbi karashinzwe iwabo, nta muntu iwabo warenze imyaka 50. Imyaka 50 yakeje kuba umuntu wabo agapfa, abantu babo bagapfa. Umunsi umwe arahaguruka aravuga ngo kano karimbi ndagashinguye. Twahuye afite imyaka 67. Arahambwira ngo narahagurutse. Haleluya. Oh, naho turi n'umubiri titurwana mu buryo bw'umubiri. Reka kwemerera Satani ko gushingira karimbi. Reka kwemerera uwo mwanzi ko gushingira karimbi. Reka kwemerera umusuma, umwicanyi. Yaravuze Yohana ngo icamuzanye n'ukwiba n'ukwica n'ugutikiza. Reka kumwemerera, haguruka ushingura karimbi Satani yagushingiye. Umva, yavuze ngo haleluya, kuko bigwanishwa by'intambara yacu atari mu byo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bishingura karimbi. Haleluya. Hari igihe twubakira, hari igihe dushingira, ariko dufite umwami wacu Yesu Kristo. Reka mbahize akarore ku muntu witwa Yabesi. Igitabo cy'ingoma za kabiri igice cya 4 umurongo w'9. Ingoma za kabiri igice cya 4 umurongo w'9. Ingoma ya mbere Prito mubabarire. Ingoma ya mbere igice cya 4 umurongo w'9. Haravuga ngo Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati ndamushikanye bingoye. Yabesi yavukiye mu karimbi pe. Mwumviriza rero umurongo wa 10. Yabesi atakambira Imana y'Abisiraheli, amenya ibanga, aratakamba ati chompu kampu mugisha. Sifa kwa Mungu. Ukagurubiye gwanje. Ukuboko kwawe kugenda kundamira, ukandinda ibyago singogwe. Nuko Imana imuhico yisavye. Haleluya. Yabesi yakoresheje ikigwanishwa cyitwa gusenga. Yabesi yakoresheje ikigwanishwa cyitwa gusenga. Arapfukama, aravuga ngo Mana, iri zina mama yari nyise kubera ngo yarababaye cyane. Aramwita rino zina. Yabesi arahaguruka abwira Imana ngo icomba ukampa umugisha. Haleluya. Icomba mwami akakarimbira shingiwe kagasenyuka ukampa umugisha. Icyakabiri ukanagurira imbibe Mana. Ngomba kwagukirwa n'umugabane w'abana b'Imana. Icyagatatu, haleluya, ukuboko kwawe kugenda kundamira mwami. Ukuboko kwawe akabari kundamira. Icyakane ukandinda ibyago singogwe. Nuko Imana imuha ico yayisavye. Yarahagurutse. Reka kubona karimbi Satani yagushingiye ngo uryame. Haguruka. Biragusaba guhaguruka.
biragusaba gutanga ikiguzi, biragusaba guhaguruka. Ibigwanishwa twahawe niki? N'amasengesho, n'ayo mavi yawe, n'ijambo ry'Imana. N'ijambo ry'Imana niryo rifise ububasha bwo gushingura akarimbi umwanzi yagushingiye. Hari igihe ashingira abana bawe akarimbi, hari igihe ashingira umugabo wa akarimbi, hari igihe agushingira akarimbi mu buryo bw'umwemu no mu buryo bw'umubiri, bikanga, kuvansa bikanga, gutera imbere bikanga. Nakuzana inkuru nziza ngo haguruka, ibigwanishwa byacu nizo zonyine biza bisenya ako karimbi, ukagukirwa. Kwagukirwa n'umugabane wawe. Amen, amen. Kwagukirwa n'umugabane w'abana b'Imana. Kwagukirwa. Dusoma mu gitabo cya Yesaya, ubutumwa ubwarozi bwa Yesaya. Hari ijambo ryanditse mu gice cya 54 umurongo wa 2. Haravuga ngo umurongo wa 2, tazanura ikibanza cy'ihema ryawe. Kwagukirwa n'umugabane w'abana b'Imana. Ntabwo twaremewe kubaho mu karimbi Satani yadushingiye. Oya, kwagukirwa n'umugabane w'abana b'Imana. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Tazanura ikibanza cy'ihema ryawe. Nibagura amahema yahuba, ntugarukirize hafi. Wungura imigozi yaryo, ushibangira impambo zaryo. Kura senyagura karimbi Satani yagushingiye. Kwagukirwa n'umugabane wawe. Haleluya. Wagukirwe mu masengesho, wagukirwe mu ijambo, wagukirwe. Haleluya. Ico kiyaga cyari imbere yawe. Haleluya. Imana yabwiye Mose, ari umurongo uvuga muri Zaburi 106:9, ngo ikankamira ikiyaga gitukura kirakama. Haleluya. Imana ikankamira ico kibazo cyawe. Imana ikankamira ku karimbi karagagaza imbere yawe, kava imbere yawe. Kwagukirwa n'umugabane w'abana b'Imana. Ibigwanishwa bitatu biza bisenya karimbi Satani yadushingiye. Ikintu ca mbere n'amasengesho. Yabesi niyo yasenze, niyo yakoresheje. Haleluya. Yabesi yarayakoresheje. Haleluya. Haleluya. Icya kabiri ni ijambo ry'Imana. Yeremiya Imana yaramubwiye igice cya 1 umurongo wa 9, maze Uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa. Uhoraho arambariye ati, ewe ati shize amajambo yanje mu kanwa kawe. Shize amajambo yanje mu kanwa kawe. Raba uyu munsi ngushize kugira ubushobozi ku mahanga. Imana yagushizeho ubushobozi ku mahanga bwo kurandura. Haleluya. No kubigubza abami bwo kurandura. Turandura ku karimbi Satani yagushingiye, gusangangura, honya, gukomvomvora, no kubaka no guteragira. Turafise ijambo ry'Imana. Ikigwanishwa cya kabiri kizagisenya karimbi ni ijambo ry'Imana. Igihe cyose duhagaze mu ibyanditswe, igihe cyose duhagaze mu ijambo, akarimbi karasenyagurika. Haleluya. Sifa kwa Yesu Masiya, uyimidiwe milele. Igihe cyose duhagaze mu ijambo ry'Imana. Bavandimwe, hariho abantu bavutse mu miryango ikenye, batari bafite ikintu na kimwe, ariko barahagurutse babwira Imana ngo Mana, aka karimbi Satani yadushingiye turagasenya. Uyu munsi ni abakozi b'Imana bakomeye. Imana yazamuye imiryango yabo. Imana izikura ku cyavu ikicarana n'abakomeye. Imana izikura umuntu hasi. Haguruka usenya ku karimbi Satani yagushingiye. Haguruka, n'ibyawe birakuraba. Haleluya. Fata ijambo ry'Imana, senga, fukama. Haleluya. Icya gatatu, kuvuga ibyo twizereye, kwatura ibizigiro by'abana b'Imana. Tuguma uvuga kakarimbi, uvuga ejo hakomeye, uvuga ejo hanini, uvuga kwagukirwa Imana tuvuga kagatoya. Mwami Yesu aguhezagire cyane. Fatanya naje gusenga rero sengesho. Haguruka dusenya kure akarimbi kose umwanze gushingiye. Inkuru nziza gufitiye niyi: kwagukirwa n'umugabane wawe. Data mu izina rya Kristo Yesu, turashinguye akarimbi kose Satani yashingiye abana bawe. Arako kubyara, araka kazi, ari mu buryo bw'impemu. Umwe wese mu karimbi Satani yamushingiye, turagashinguye duhagaze mu ijambo ryawe. Wavuze ngo waduhaye ubushobozi bwo kurandura, gusenya, gukomvomvora no guteragira no kubaka. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye Mana, ndagukunda. Izina ryawe rihabwa icubahiro cyinshi. Haleluya. We give you glory Jesus. Mwami, akarimbi kose umwanzi yashingiye ubuzima bwacu karasenyutse mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.